So hey guys, welcome back again to my YouTube channel. So non nili damom lo yo la Karbi Youth Festival isunim so klama lo asi jisik cedang ta lo asi non kibar tu lijo tante pan dah namsun ante. And lonesa nalam mane ning karong mi alam ki nalitum mane na hok le dap stame ti theglong mi thang traditional jo pikok pini pikok punon ajat non mane ti theglong et didi la si ning arong mi lalo tapen min ki enevet halo explore po adim alai unan ke nampak lang konik po lalu kaki langsung nak. Tara langsung, apa nang letangmu, nang dunji manin mo. Tara langsung, the lights have been turned on. The music goes a singing, the music beats a singing. So let's go fly to Tara langsung to see the Karbi. Soning so wrong aja. A few moments later. So finally, Nutheng Pi Karbi Heritage Museum longan nali chela asi nali tunda theklo ponji ya ho anu to tangte dah halapuan le pali tu nak. Dak nang tui tunong, jeng nang tunong tu. So finally nali chelo yo. So finally arlo na lalu lo masih ada tangan dalam tunang dah. Mane kardu bangke doi week sabe kisun bangke sumudi ka sala kisun ge Asli ini kita tu. Lagi sih. Lalu. Tapi, oi tanis baru dulu lah. Oi. Kami siapa deh? Oi kardu dulu deh. Ya padam tahu. Lalu. Sampai kardu dulu pula yo. So finally attack lawan bang lawan cilo yo. Sampai kangring bang gitu. Kardu bang ke lapuan sungai istamela non kisun ahud bang. Asap so mana pilih ke sandu kau nanti kangring mah di pintu izin mati. Tapi narleng na doh mati di kasih lo tang de alamu abiu lah magang batak men. Nanti langsung lah. Ripajap, Karbi Purkimo, Ipane Kehang, Danu Inkunang, Oemian, Haluti Bengan, Ripajap, Karbi Purkimo, Ipane Kehang.